Hey hi All India Radio Aizolani Chanchin thar acher tu lalram sang ralte Tourism lama Marchak State Pariat ti lana tur nili o virtual festival man meka wa inkha Mizoram ni manani Mamit district sum Bangladesh ramribula silai puak rangle amu tam tham tak manani Ramchunga COVID-19 kai en koldam an pung chauzel Chanchin Kim Chang ngai thak ma in nampa Mahatma Gandhi pian cham voi za som nga na pualin atu soi tlem no tar lang le ila Mahatma Gandhi chuan na tho hi pathian biak na ani ati Marchak State Pariate Tourism Lamati Larna Turin Ministry of Donor le Northeastern Council Tangkop chuan Internet kaltlangin nili o tur virtual festival abuat saya he festival ni thumna voing khan Mizoram chungchang bik phaulan na hun darkar khachung ne ni a Chief Minister Puzoram thanga chu video conferencing kaltlangin khwal lian ani a Tourism Minister Porabot Romoy Roite chu khwal za omani Puzoram thanga chuan Mizoram chu khwanu ku chuak chei danglam ngai mi lawa mun moi ecotourism lama thangme kani thu soya khwaljin tamzo kin Mizoram an tlo theina na malak dan tur momal takara bi dwani in Mizoram Responsible Tourism Policy 2020 siamaniati Chief Minister chuan Adventure Sports lamatui mi tatan Mizoram chu mundu omani thu po soyin India ram mundangalati ngai lo International Paragliding Accuracy Championship chu serchi paneni thu soya Riek Adventure Theme Park te Tenzol Golf Resort honthar te baka Mizoram khosang sanga zinmi tatana tlocha kom tur mun ma nuam le moi tak taka om atia zinmi te himna turin tourist police dinani thu soibo Tourism Minister Porabot Romoy Roite chuan tourism hason na sadaka tanlang me kani thule abikin rural tourism ti lar tumani thu soya mizo te chu mihlim thei mikhwal te chunga that chhuat thin nam ani thu soyin COVID-19 shipuin India ram pum puyati boy mek lai puin India ram survey ya Mizoram chu state limber happiest state of India thanani thu soyani Destination Northeast 2020 Pathianikal Ta Khan Union Home Minister Amit Shah an ahonga India ram mai baka khover mun sang sanga changin internet kal tlangin adwa piangin he festival hi anchim thayani Need in focus state siamni in Mizoram chu voing khan focus state a manani a chama som pakhat changa chundar som pani in kara Mizoram pual bikin hun manani a Mizo namlam chang sang entirani a Mizo te zinga rampum huwa pu langsar in khel thiam jelal pek luale hockey khel thiam lal rem semeten thu toyin soya som don le mimal ezon na ko ga mi enton clark then khatin hun an mangbok Lok Sabha MP Pusil Rosa nga chuan Limin Khan New Delhi Information and Broadcasting Minister Pur Prakash Javadekar mu in Mizoram Doordarshan le All India Radio in harsana anto tele mamote asoipui Lok Sabha MP chuan DDK Aizola program le newslam enkol tu tur how tu bi kanom lo thu INB Minister hi ashila Senior Officer le Indian Information Service da turin angena Minister chuan INB Secretary phone halin DDK Aizol enkol tu tur Senior Officer da turin ashil ngadani Pusila Rosa hian Prasar Bharati Chief Executive Officer Pusashi Shekhar Vempati le Member Finance Purajiv Singh atepo komin DDK Aizol program chundar som pani atanga chhuat thin chu program pa ngaya siam tling turin angena AIR le Doordarshan na thokten tun tlenga HRA area anla molo po rang taka peturin anurani Lok Sabha MP hian Doordarshan Director General na achel laya enkol thin Doordarshan Directorate atlo ngala DG Doordarshan Tanglai le DG News Nibok Pumayang Kumar Agarwal komin DDK Aizol in real bod le summamo te ngai poimo turin angena AIR le Doordarshan Engineering Chief pu CBS Moria nena aningkom na a Mizoram an na thokte baka an khol le man ruate te poisui turin angen bokani Mamit district chum Bangladesh ramribula silai puak rangle amu tam tham tak manani Nizana Poldung sei khua 90th Battalion BSF duty 10 silai puak rang tolruk an man thui voin khan BSF IG Sunil Kumaran Mamit SP office apuanga
asoidanin nizandar som pakhat vel khan 90th Battalion BSF mi te hian an thudon bo zuin pholdong sei khodaya AK47 somni pariat le AK56 pakhat ba ka karbain pakhat awain silai somthum le silai mu tam tham tak an mana heng silai le amun man te hi Mahindra Camper le Mahindra Thar manga phur ania silai ti motor seat nuaya adana siamin thoru kani atia silai man te Myanmar atanga Bangladesh tol ruk tumnia shiat ani thu soibok silai le amu tol ruk chungchang a hian India mi pathum Arms Act of 1959 mangin Marpara police station a thu boy siam sakan ni Mizoram COVID-19 positive thar somnga mu chu ania ZMC RT-PCR positive samli pani TrueNet positive pasari le rapid antigen test positive pakhat mu ani tihan Mizoram COVID-19 positive mu chu to zong chu sangkhat zakwa somnga pariat ania enkol lai zali somkwa pakwa omin enkol dam to sangkhat zali somnga pakwan omani ZMC RT-PCR positive zinga positive contact atanga kai tim bong kona mi papali le meche paruk mel thuma mi papani le meche pali tuikol notha mi papathum le meche pathum no pangkom ti mi atela tuikol notha mi te namdang mi vekan ni achanchin kim changla sia chian theilo college venga meche pakhata ombokani CRPF Tuirir Airfield an mani muna quarantine zinga panga an positive lengpui CRPF pakwa Assam Rifles pani Pioneer Camp thingsul thlia pakhat Government Camp High School GQF pakhat lengpui GQF om Air Force mi pakhat a positive bok TrueNet positive te lunglei district BSF parukle Assam Rifles pakhat baka Aizawl district BSF pakhat anni Nimin Khan COVID-19 positive enkol sang changin enkol dam mi somriat pathum chhuat tirani a Aizawl bongkon grid CCC le thingsul thlia JNV atangin mi somni pathum ve chhuan ni a Assam Rifle CCC zoka sanga changin mi som pasari Serchip Nursing School atangin be pakwa chhuat tirani boka mani ina inkhung sang an result negative to som chhuat tirani bok Siha BSNL office of Voinachang Khan Mara Students Organization MSO in Ankar Sak BSNL in Mipuin Mantura in Biak Pona and Chop Chua Chelutuk Chungchanga MSO in Tun Ayat Sakzo Kapmalatura and Ngenain Omzia and Nelo Wangin Siha BSNL office administration building to MSO headquarters right to Ten Ankar Saka mobile internet service erozu an lakal tir thowa MSO shwai tu te chuan hetianga an ti hnu po aplang na engma omlo chuan an khol thlenga khar sak an ni tur thu an soyani MSO headquarters president CH Bekhochi chuan Thamasa Khan lekha in BSNL service chelutuk chu siam thaturin an ngena engma zia ka chana le malang na omlo wangin thlakhatral nuwa an thungai bok hi an shil non le a ni som panga an nga le nuwa po engma chana an hmut le lawa wangin le zirlai tam takin online class le exam an ma chon la ya hetianga ngai tha an ya wang hian palak nama sa tan an office an khar sakta ti asoi chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puanani ramchunga COVID-19 kai enkol daman pung chhozela darka somni pali kala chung po khan shir changa dam mi singriat sanga thel omin hengnen hian mi noi somnga pakhat chuang andam to ani Union Health Ministry Saidanin tungden muna shikai zinga za somriat pathum point bial pakhat enkol dam anom lain thi za pakhat point panga pasari an oma khovel pum huapin India hi COVID wanga thi tlen naram zinga atelani damzat na taka apun chawna chan hi shikai hriat zon chhuah na achak wangte shikai te rang taka enkol an nia wangle ICU doctor ten damlo na zualte enkol dan an thiam chautel tel wangte ni in Union Health Ministry chuan asoya Sri Luar Zwala State le Union Territory pakwa te po Sri Changadam na satakin an pung chawani Darkar somni pali kala chuang khan shikai sing sari zanga somriat pakwa mule tanen tun thlengin shikai noi somruk pakhat singli sanga jani somgwa pani mone to a thi jasari somsari paruk ombel tanen shipui kai hnoya thi mi sing kwa sanuk jathum som pariat anom to ani Indian hampa Mahatma Gandhi bapua pian chamwoi za somnga na puadin hun man chau mekani a chanchin thar ti to main bapua hladu Bhutan mi na sak ilongai thlang u chanchin thar ti top na na tlang pui
tourism lama Marchak State pariat ti la na tur nili o virtual festival man me ka wain khan Mizoram ni manani Mamet district chum Bangladesh ram bula selai po rang le amu tam tham tak manani ram chunga COVID-19 kai enkol dam an pung chho zel chuti zong chu chanchen thar kan pon thei chu ani